Mantri rang badu kari Narendra Modi hinne gasngi ulah Pyllait ya ke Jingsiew Banyngkong Jong ka Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin hapo ka Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyai Maha Abhiyan PM Janman. Syaki silak ngut ginongyo jingmentoy lingba ka video conferencing. Kani ka scheme ka thumu ban penbhaya ka imlang ka salang bat ka yo ka kot jong ki particularly vulnerable tribal groups lane PVTG. Da ka ba penbyang ye ki jingdon kam jong ki longying PVTG da ka yengsa ko ombam ka bakhoi ban penbhaya ka puli puthi ka kot ka khya ka light kilinti singken bat ka jingpenyas no lingba ki mobile bat ka lat ban kamai ka ji. Umodi ulaya kendu ru ikinung yo jingmentoy haganias ngi. La Pyllait pai ba ya ka PM Janman na ka benta ka baha ka miat jong kilong ying PVTG hau benai naiwing jong snam baladap. Kamang tingka jong ka PM Janman ka long kumba athosan 8,000 crore tingka ban pai khmat shaki khatwei tali ki kam bakong san lingba खंडाई तली की तनात सरकार से ज्यादा कर दिया है। 10 साल पहले तक हमारे देश में आदिवासी बच्चों के लिए केवल 90 एकलव्य मॉडल स्कूल थे, जबकि हमने बीते 10 साल में 500 से ज्यादा नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का काम शुरू किया है।